Jinavenda nûçeyana radyo dengê gel dembaş kodarnêja. Îro heftê cotme 2025 sêşem li Brükselê saet 15 li Amedê 16. Em ê nûçeyan pêşkêş bikin demdema azadiyê rêbera poyê. Şandeya revberiya Xweseriya ji bo hevdîtînan li Şamê ye. Şandeya revberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojaletê Sûriyeyê ji bo hevdîtina hikûmeta veguheza Sûriyeyê re gihîşt Şamê. Tê gotin hevdîtin dest pê kiriye. Hate gotin ku şandeyê wê ji bo bîcîhanîna peymana dê adarê ya di navbera fermandariya Qesedê û Elşara de hatiye îmzakirin wê hevdîtinekê bike. Ajansa nûçeyan anha ragihand ku hevdîtina di navbera şandeya revberiya Xwesera desthilatdariyê Şamê de dest pê kiriye. Li gorî agahiyan di navbera aliyan de hevdîtin berdewam dike. Nûrî Mahmûd divê em hêzên parastinê birêxistin bikin. Fermandariya giştî hêzên erka xweparastinê ya Kantona Firatê ji bo destdanîsînê civînek ji malbatên şerwanan û şehîdan re li dar xist. Fermandarê giştî ya hêzên erka xweparastinê ya Bakur û Rojaleta Sûriyeyê Nûrî Mahmûd di civînê de axivî. Mahmûd wiha got: Dijmin her tim dixwazin Telvevî li Bakurê Rojaleta Sûriyê bide. Lê li hember vê yeke şerwanên me bi hemû hêzên xwe li hember dijmin tê dikoşin û berxwedanekê xort didin meşandin. Weke me dît ku gelê me bi hemû hêza xwe berê xwedan bendava tîşrîne û pira qereqoze û li kêleka şerwanan xwe sekinin û piştkiriya şerwanan kirin. Ew bi xwe moralekê herî xort e. Gelên me li ser fikra felsefe û fikra rêbera po hatin perwerdekirin. Ev gel tu carî vîn û hêza xwe lawaz nabe. Em bi gelê xwe serbilindin. Em tu carî desthilatdariyê di nava xwe de qebûl nakin. Beriya çend rojan hilbijartinên Ehmed el-Şerî pêk hat. Lê mafa hemû pêkhatiyên di Sûriyê de têda tin nebûn. Hêzên me yên parastinê hêzên civakê ne û civakê xwe diparêze. Ji bo em bikaribin rûmeta xwe biparêzin, divê em her tim vê hêzên parastinê birêxistin bikin û mezintir bikin. Endamê têkiliyên hêzên erka xweparastinên Nisrîn Ewad jî ev tişt gotin. Gelê me bi hemû berxwedana xwe têkoşîn kir û li hember dijminan berxwedanî kir. Gelên me piştkiriya zarokên xwe dikin û ji bo wan dibin pişt. Ev gelên me her tim li pey xeta şehîdên xwe de dimeşin. Malbatên me yên şehîdan xwedî hêz û bawerî ne û her tim piştkiriya hêzên xwe yên parastinê dikin. Civîn bi dirûşma şehîd namirin û berxwedan jiyanê bi dawî bûn. Bafil Telabanî em naçin nava hikûmeteke ku nikare xizmeta gel bike. Serokê Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê Yênekê di peyameke bi dîmeniya propagandaya hilbijartinê de bang li xelkê Herêmê Kurdistanê û Iraqê kir. Telabanî destnîşan kir ku heta sozên hilbijartinê neyên pêkanîn wê hikûmet nê avakirin û got: Heta baweriya min bi lihevkirinên ji bo hikûmeteke baştir neye wê pêkanîn hikûmetê her bê paşxistin. Bafil Telabanî wiha dibêje: Em sozên ku me danê piştgû nakin û me çi gotiye em ê bîjî bînin û em nakevin nava hikûmetekê ku xizmeta gel neke. Saziyên civakiyên Şingalê êrişên hêtêşeyên li dijî Şêx Mexsûd û Eşrefiyê şermezar kirin. Sazî û rêxistinên Rêveberiya Xwesera Şingalê li Meclîsa Gel ya Digûrê daxuyaniyek hevbaş dan û êrişên çekdarên hêtêşeyên li ser taxên Kurdan Şêx Mexsûd û Eşrefiyê şermezar kirin. Li ser navê saziyan hevserokê Meclîsa Gel a Digûrê Hecî Hecem daxuyanî xwand û got: Yên ku di sala 2014 dan li çiyayê Şingalê êrişê êzdiyan kirin, îro jî êrişê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dikin. Ev çete dijminên mirovahiyê ne û zirarê didin hemû pêkhatiyên Sûriyeyê. Em weke civakê êzdî mîna sala 2014 ku li dijî êrişa çeteyên têkoşîn
کر اما لگل گلن لطاقه شیخ مسعود اشراف جی بگرن و لدیج چتان تکوشینه بکن اف کومن چتا ریش همو پکاتین سوریه درزی علوی و کردان دکن ام بانگ لهزا نافنتوی دکن کو لدیج وان چتین کو دجمناتیه گلان دکن آرامی و اشتیه هرم او خراب دکن تدبیر ام بگرن گل درکه شهیدن خاص پارتناخه اما ببن شبدار وان گل کانتون جزیره جنازه شروان قصده رشومود به مراسم که لشهیدگاه شهید خبات و شر جبو اندوخ فیان و عرارات سرحد جی مراسم گیابی حتل درخستن جنازه شهید رشومود هیلا سدان کسی و جنه خوشخانه حت ورگرتن و جبو و شرطن برن شهیدگاه شهید خبات لشهیدگاه جنازه شهید به تلیلیان حت پیشوازی کرن دوباره اندام مجلس مالبات شهیدان دیر که سوریه هبش آخوی و گوت اولهی و آزادی اکوامی رو دیجین سایه شهیدانه اما لدور وان بجون و دستکفتین وان بپارزن پشت را اندام کنگره اسلامی دموکراتیک آدیر که معصوم درویشی آخوی و گوت شهید تو ون جیانه و هویا ولاتن این بجیانینا دموکراسی و آرامینه جفرماندارن قصد میهیتین خیرکی جگوت ارکامه کو امپارستنا ما فنگل خوی باکر و رجالات سوریه بکن دا کشینین تواهی هرمه با اوله و آرامی ده بجین دوفرا وزقه شهید رشومود اندوخفیان و عرارات سرحد هاتن خواندن و راده استیمالبات وان هاته کرن روزنامه عربی درباره دانوساندن شرم و الشیخ تنویسند. روزنامه عربی نیرو بالکشان سر دانوساندن دنابر حماس و اسرائیل ده. روزنامه الشرق الاوسط واد بیشه. تورا یکم دانوساندن نراست ارهنی بداوی بونه و جوین دایی روژی بردوام مکن دانوساندن نتنه بمجار نولهیه و سنوردارن سبرو جار روبری خوزای جی پشتی آگربست جی تی گوت پیش کرن هر وها پیشنیار هنه کو هزه که نافنتوی دمکی ورا واکرن روزنامه العرب لندن جی واد بیجه تی پایین کشانده حماسه بسرکاتی خلیل الحیا حول بده خوشمجار بیچه کرنه بدالی لحماسه دیار کریه کو او خوش روبرن خوزای دور بخه شانده اسرائیل جی ده حول بده که گرانیه بده سر مجار بردانه گرتیان روزنامه الخلیج امارات جی به سرناو دانوساندن دن بن آگرده و بحثا و مجاره دکه تاوی لاف کرنا لسرخال گشتیم پلان آشتیه یا تروم دانوساندن ده نه حسامن بتایبت جی برکو اسرائیل جبو گشتن سرکفتنه که نبجوشه اسرائیل جبو سدمن سیاسی و بردوزی دخوازن شهر دریج ببه لا ما دبکو دما دانوساندنان دریج ببه عقوبت جوان افرینی کجار دویمین هاتی رواندن نایزانین. جوان بناوی جانیار کلو ده 16 ایلون دا جالی هیزن چکتارین دستالاتاری دمکی شامه جار دویمین هاتی رواندن و عقوبت ویجی ندیاره. چافکانیان هرمی جی را گهاندن کو جانیار محمد کلو ده داویا قانون 2024 جالی چتین دولت ترکیه برای وی رشید محمد کلو را هات بو رواندن همان چافکانیان گوت ددما پفگوهرتنا دلگرتیان دا چتاین رشید بردان لی جانیار برنادن پشت را استخبارات ترک جانیار تاوی 18 رواندین دن برنگرتنگی ها گند قتمه یا عفرینه او جبو سر بست بردن وان فیدی اجمالبات وان هات خواستن پشت فیدی هات داین جانیار هات بردن و وگریا گنده خواه ده 16 ایلونه دا جانیار هات نه گوتن کو دوی بچه ناوند هزن دستالاتاری دمکی شامه پشت که جانیار چون ناوند چکترن شامه او جوه دمه و عقوبت آوی نایزانن مالبات جانیاران را گاند کو او جی روش جانیار بفکارن و گوتن هزن دستالاتاری دمکی شامه برپرس سلامتی کرمه
روجالت کردستان دمه که ده 4 جن هاتن قتل کرن و 47 کس هاتن داروه کرن. کماله مافن مرووانا کردستان لسر روش جنان و جزاین داروه کرن ین روجالت کردستان و ایران راپور اکوشند. لگوری راپور دمه ایلون دال روجالت کردستان 4 جن هاتن قتل کرن و 9 جنجی با آوایی که گمانبار جان خوش دستانن. هات راگاندن که ما ایلون ده 47 کس هاتن داروه کرن. در راپور ده هات گوتن که 41 کس جبو لیکول نجبو وزارت استخبارات هاتنه و خواندن یان جا هاتنه بنچاف کرن. تی گوتن جوه هجمار 6 جی جنن. در راپور ده هات دیار کرن که جزا داروه کرن لده کردان هاتیه برن. 4 کس به توانباری بکارانینا پرین سخته هاتن دست سر کرن. ناوند راگاندن هزن اولکاری هندر بداخویانی که راگاند که طوره که بکارانینا پرین سخته لقا مشلیعاتی گرتن. ناوند گوت که هزن تکوشن علی دیج سوجان ین هزن اولکاری هندر دشش جودمه ده 4 کسن که دولارن سخته بکار تانین گرتن. ناوند دا زانین که پشت آگاهین درباره قلپزانان ده هاتن بدست خستن گمانبارک هاتیه گرتن و لیپرسین هات دست بکرن. ده انجام لیپرسین ده گمانبار لخوا مکر هات که او 3 کسندن دولاران سخته بکارتینن. هزن اولکاری تواهی اندامن توره گرتن و 2400 دولاران سخته جی دست سر کرن. پشتی بداوی بونا لیپرسین هر 4 کس سوقی دوزگری هاته کرن. من نوچه اندناو روژه ده پشکش کرن گودار نجا بمینن دناف خیر و خوش